one BRC TV. Iyi ni TV ikorera kuri YouTube channel. Kanda share, subscribe and comment. Dusuye umugabo hano uri gukora amafarini. Jambo mugabo. Jambo. Uri mu kazi kose. Tayari. Mbere ko twinjira mu kiganiro bakwita nde uri gukora akazi kose. Murakoze nge ni Kwitonze Jene, bazi ku izina rya Kazungu. Kazungu. Iyi ni ifarini. Iyi ni ifarini uragira ibyo ubwira abaturage uburyo ifarini ari ingirakamaro. Ifarini ni ingirakamaro, ivamo ibintu byinshi by'intungamubiri. Ifarini ikora ibirimo ibintu byinshi bitandukanye. Hari amandazi, ivamo capati, ivamo amasambusa, ivamo imigati, ivamo keke, ice cream, gato, pizza. Ibyo byose ni ibintu biva mu ifarini. Ndi umwe rero mu bantu babizi kandi babizobereyemo cyane. Nkaba nifuzaga ko mwajya munangana. Mu gihe Kazungu rero gitunganya amandazi n'iki na gaze. 1 BRC TV kwamamaza ni karibu, cyangwa gukina filmu ni karibu. Waduhamagara kuri 078 38 0722 72 impano wapfundikanyije ni karibu kuri BRC TV. Kazungu gira vuba utwereke uburyo bakora amandazi. Ndatahanye. Tuvugana tugiye gukora capati. Turabanza tugacana gazu, tugashyiraho ipanu, turaho amavuta mwayabonye, tukareka capati yawe ikabanza igashya neza, tukayihindura. Ariko ubwo ni ukwiga, nkanjye nkora vuba hano hejuru hahita hajyaho indi zikihuta. Ubu tayari capati yacu yahiye, iroroshye, nta kibazo ifite. Tukayarura. Ubu Kazungu arangije kutubwira ibyo akora. Waza kwiga kwa Kazungu, waza kwihahira kwa Kazungu amandazi, capati, ibiraha, isambusa n'ibindi. Kazungu rero ubu tugeze ku musozo w'ikiganiro. Tugiye kukubaza uburyo bino bintu wabitangiye, aho wabyize, n'umuntu ugukeneye aho yagukura. Mu ncamake tugahita dusoza. Yari umuntu wafite uruganda turakorana, ntabwo mbimenye. Ubuzima busanzwe rero aka niko kazi kanjye namazemo igihe kirekire, kari munsi y'imyaka 7, ariko akazi kanjye nkora. Icyo rero wanshaka yansanga kuri nimero yanjye ya 08 21 75 373 na Tigo 07 8 58 59 57. Abankorera mu centre ya Ruhango, aho ni mu mujyi wa Ruhango mu karere ka Ruhango.